Mizoram Journal thir tu zong te chibai vek kule tun trum kan video a hian khovel pum hua pa pathian rongbol tular Reverend Franklin Graham Billy Graham a fapa in Donald Trump a chungchanga angai dana puan chuate huna kol vom ziak kan ngai tla ho don ani Reverend Franklin Graham a chuan Facebook kal tlangin Donald Trump a thu soite arin thu a soi chuaka Democrat le media hovin do chitin renga an pu thin dan te a soi chuak ani pathian rongbol tu khover hriata po lar tak ni pha Billy Graham a fapa Reverend Franklin Graham a hi Charity Samaritan Purse a president ni lai ani a tunlai Donald Trump a chungchang thu thang le boruak vela hian Facebook kal tlangin angai dana rompuang chuak ani Reverend Franklin Graham a chuan kumsang ni som puruka khan Donald Trump a chuan America sarkar Obama adminin min en tharuani tiin a soi dai to a chuti lai chuan media te chuan khatiang a soi awang khan miril rubuai chiang zan lowan pua Obama sarkar le thui hruai te chuan in soi fian a nein Donald Trump a chuan don mulhum a soi tiin presidential turin a fit lo tiin an soi ani ma se anwa Donald Trump a thu soi kha thu dik vek ni in Obama sarkar khan Trump a kha lo en tharu reng ani ti aron tlang chuak le ta tho sia chumi nuwa po kumni chung za chu Donald Trump le Russia te an thok dun ti in nasa takin chui zui ani le char chara President Trump a chuan engma Russia nen in kung kaina an nei lo ti a soi lom po in zantin mai chat mi alowin media le Democrat ten Russia le Trump a an in kung kai tlatangin thu min fa char ani ti chuan Robert Mueller a hnuaia investigation nei chho le ani ta a chuta Democrat le media te chuan dot vek min lo hrir thin ti investigation thu chuak atangin a ron lang le vek si President Trump a chuan thu dik a lo soi ti a lang chuak le ta ani chu du tok le ta lo chuan Democrats te chuan phone call satia wangin President Trump a chu an impeach zui le ta ram ani kha President Trump a hi sangni som puruk election ma atanga tun tlengin kil tin atangin do chitin renga be ti mual pho le pu ani chho zara tuna President Trump an election kan nei zo chia khan rigging oma diklo takin min ruk sakani ti asoi le po hi ke chuan karing tlat to ani athu soi thin te alo dikzel ti fiana thatak record to mio to wangin ti in Reverend Franklin Graham chuan a soi ti chuan athu soi tlang kom nan ama follower zong te chuan Donald Trump atan le Joe Biden ale ram tan tong trai turin angen zui boka hun har sa hi an paltlang theinan le pathian du dana hlotin ngei theinan tong trai turin a somani Graham a hian Facebook kaltlang bokin thu alo soi to a mi ta chuan tun election chungchang a hian kalungoi lowem ti min zo thina ma se ke chu kumli chung pathianin kan sa khwa le rinna min veng him tlat tu president min pe ka wang le nau piang lo nau te nu pum chunga mi te nun na veng him tu le nau ti tlak wal out takado tu president min pe ka wang hian kalom tak setani ti in Reverend Franklin Graham a chuan a soi khami chen kha huna kol vom ina azia kania United States lam thu thar ingai thlak chun zom te ang United States President ni tuma in bua sai mek Joe Biden chu anram huna tho tran ni som ni pakhat khan COVID-19 vaccine pek ania vaccine pek lai hi TV a ti chu ani President Donald Trump po mi pui mu thei turin vaccine ala lai new channel a ti chu ani mai thei thu soi ani
United States khu ramchang kang developed countries an ni wangin aram mipui te khuan vaccine hi an langai to mang meu lo awangin United States mipui tam takin vaccine lak khian lawa an mani taksa lama atuar vak an lawani keini rama malaria wanga kan la thi treu lai hian United States a chuan malaria nanna hi an bona arei towa malaria lam kai hnoi dam loi po an rama hmu tur a om to lo ani kum somsari pariat mi Biden ni Pfizer BioNTech coronavirus vaccine pe kania karthum nuwa Jackson le turani ang Biden ba ka anupui Jill Biden po vaccine ni pe kani bok New York Delaware Christian Care Hospital a Biden hian vaccine hi ala vaccine siamna konga thoktu te chunga lom thu so in Shrileng do na konga frontline worker te chu an thorim na wangin lom thu a hril bok Biden hi akuma upat to awangin high risk age category a atelani Vice President Mike Pence le Second Lady Karen Pence baka Surgeon General Jerome Adams te point COVID-19 vaccine hi an la to ani United States a hian kal liam ta tangkan Pfizer BioNTech vaccine hi health worker te hnen a pek tan ania state somnga a he vaccine hi sem chua ani to United States Food and Drugs Administration FDA chuan Moderna COVID-19 vaccine po emergency atana man turin an pom tel to a hei po hi state rang a chem chua tan ani to Sarkar chuan tungkar chung hian Pfizer BioNTech vaccine maktaduai ni le Moderna vaccine dose maktaduai nga point pakwa sem chu amanatum United States presidential election November ni thuma nei dai to chu tun thlengin official in chin fel thei alani lowa December ni song pali khan state electoral voter 10 vote thlak to marse state paruk buai mek awma wangin he state ta elector parallel vote awm ta sia mainstream media ten Biden chu chakjok le president elect ni ta angin puang cham chi marse official chuan puan thei alani lo January ni ruksang ni somni pakhata United States House pani ten joint session nein Vice President Mike Pence a chairman an huaya chinfel antumang Trump alam le Biden alam te hian din mun thazong ni in anin soi ve me kani Trump legal team te chuan heng state paruka in thlan thu buai hi Supreme Court lama lawsuit rang thelutin an la bei red renga January ni ruka chuan Trump hi a president non le na tur a chiang ei don ani ti in Donald Trump legal team te chuan bei seina sang tak nen an thlir ve mek bok ani ole viewer ta jinga kan channel lo la subscribe lo in omani chuan subscribe ti kha han met ve phot mai te u notification bell kha in met lenga ola in da don ya